itangazo ry'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri kuwa gatanu tariki ya 18 Ukwakira 2024 inama y'abaminisitiri yateraniye muri village Urugwiro iyobowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Inama y'abaminisitiri yagejejweho ingamba zafashwe zo gukomera ikwirakwira rya virusi ya Marburg. Inama y'abaminisitiri yihanganishije ababuze ababo bahitanywe n'indwara iterwa na virusi ya Marburg. Yishimiye intambwe imaze guterwa mu kurwanya ikwirakwira ryayo by'umwihariko umurava n'ubwitange by'abakozi bo mu rwego rw'ubuzima. Inama y'abaminisitiri yashimye kandi uruhare rw'abafatanyabikorwa batandukanye mu gukumira ikwirakwira ry'iyi virusi. Guverinoma y'u Rwanda ikomeje gukurikirana no guhangana na Marburg hashingiye ku bipimo bifatika biva mu bushakashatsi bukorwa kuri iyi virusi. Abaturarwanda basabwa kwitwararika no kubahiriza amabwiriza bagezwaho na Minisiteri y'Ubuzima. Inama y'abaminisitiri yemeje itangwa ubwene igihugu nyarwanda kubabusabye bujuje ibisabwa. Inama y'abaminisitiri yemeje iteka rya Perezida ritanga imbabazi ku bantu 32 bakatiwe n'inkiko n'iteka rya minisitiri ryemeza ifungwa ry'agateganyo ku bantu 2017 bakatiwe n'inkiko. Inama y'abaminisitiri yemeje amasezerano hagati ya Guverinoma y'u Rwanda n'ikigo mpuzamahanga gikora inkingo yemerera icyo kigo kugira icyicaro nyafurika mu Rwanda. Inama y'abaminisitiri yemeje imishinga y'amategeko ikurikira: umushinga w'itegeko ryemera kwemeza burundu amasezerano hagati ya Repubulika y'u Rwanda na Repubulika ya Zambia yerekeranye no kohererezanya abakatiwe n'inkiko yasinyweho umukono i Kigali tariki ya 31 Ukuboza 2020. Umushinga w'itegeko ryemera kwemeza burundu amasezerano hagati ya Repubulika y'u Rwanda na Repubulika ya Angola yerekeranye no kohererezanya abakatiwe n'inkiko yashyiriweho umukono i Kigali tariki ya 15 Mata 2022. Umushinga w'itegeko ryemera kwemeza burundu amasezerano y'inguzanyo hagati ya Repubulika y'u Rwanda n'ikigega cy'iterambere mpuzamahanga cy'umuryango OPEC yerekeranye n'inguzanyo igenewe umushinga wo guteza imbere umukamo w'amata mu Rwanda. Icyiciro cya kabiri yashyiriweho umukono i Kigali mu Rwanda tariki ya 6 Kanama 2024. Umushinga w'itegeko ryemerera kwemeza burundu amasezerano y'inguzanyo hagati ya Repubulika y'u Rwanda n'ikigega mpuzamahanga gitsura amajyambere yerekeranye n'inguzanyo igenewe gahunda yo kongerera urubyiruko ubumenyi bukenewe mu iterambere no kurwongerera amahirwe yo guhatana ku isoko ry'umurimo yashyiriweho umukono i Kigali mu Rwanda tariki ya 12 Nzeri 2024. Umushinga w'itegeko ryerekeye inshingano, umushinga w'itegeko rigenga imirimo y'ubuhanga mu guhanga inyubako, y'ubuhanga mu by'ubwubatsi, y'ubuhanga mu kubara, kugena no kugenzura ingano y'ibintu n'ibiciro mu bwubatsi. Umushinga w'itegeko rishyiraho ikigo cy'igihugu kigenzura ibyo kwigisha no guteza imbere impuguke mu gutanga amasoko rikanagena imiterere n'imikorere yacyo. Inama y'abaminisitiri yemeje amateka akurikira: iteka rya minisitiri ryerekeye pariki y'igihugu y'Akagera, iya Nyungwe, y'Ibirunga n'iya Gishwati Mukura. Iteka rya minisitiri rigena ingano n'imicungire by'akarere k'ubuhumekero ka pariki y'igihugu cyangwa se icyanya kamere. Iteka rya minisitiri rigenga komite y'abaturage ya pariki y'igihugu cyangwa se icyanya kamere cya leta. Iteka rya minisitiri ryerekeye icyanya kamere gitunzwe n'umuntu. Inama y'abaminisitiri yemeje politiki, porogaramu n'ingamba zikurikira: gahunda yo guteza imbere ikoranabuhanga rigamije iterambere mu by'imari, politiki ihamye yo gutanga amasoko ya leta mu Rwanda, politiki y'imikino y'amahirwe, amasezerano y'ubufatanye hagati ya Guverinoma y'u Rwanda na Rio Tinto Minerals Development Limited yerekeye ubushakashatsi ku mabuye y'agaciro, gukodesha ubutaka bwa leta buri mu mutungo bwite wayo bugahabwa Izuba Cross Boundary Energy Rwanda Limited kugira ngo bwubakweho uruganda rw'amashanyarazi akomoka ku mirasire y'izuba azakoreshwa n'uruganda rwa BioNTech rukora inkingo mu Rwanda. Amasezerano yo gutiza ubutaka bwa leta buherereye mu karere ka Rubavu, sosiyete yitwa DP World kugira ngo ibwubakeho ububiko bw'ibicuruzwa. Inama y'abaminisitiri yemeje abahagarariye ibihugu by'amahanga mu Rwanda bakurikira: Bwana Vyacheslav Yatsiyuk, Ambasaderi wa Ukraine mu Rwanda afite icyicaro i Kigali; Madame Lydia Hakizimana uhagarariye inyungu za Repubulika ya Litvia mu Rwanda; Bwana Adan Hassan uhagarariye inyungu za Repubulika ya Djibouti mu Rwanda. Inama y'abaminisitiri yashyize mu myanya abayobozi bakurikira: urwego rushinzwe iterambere mu Rwanda RDB, Kasahumu Kebede
umwe mu bagize inama y'ubuyobozi Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Aurore Mimosa Munyangaju Ambasaderi w'u Rwanda mu bwami bwa Luxembourg Agaciro Development Fund Mr. Ulichi Kayinamura umuyobozi mukuru Rwanda Cooperation Initiative Madame Patricie Uwase umuyobozi mukuru ubushinjacyaha bukuru Bwana Bonaventure Ruberwa umushinjacyaha mukuru wungirije urubuga ngishwanama rw'inararibonye z'u Rwanda Bwana Adolphe Shyaka bazatoha ugize inama y'inararibonye Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi Bwana Jean Baptiste Sande Accountant General Bwana Jules César Hategekimana Internal Auditor General Bwana Gerard Mugabe Head of Department of Finance Department. Mu bandi kandi bemejwe n'inama y'abaministre yateranye kuri uyu wa gatanu harimo Bwana Christian Tanazi Twagirimana Head of Investment Opportunities Department, Bwana Evariste Habimana Head of Portfolio Oversight Department, Bwana Denis Daduhabumugisha Head of National Treasure Department, Madame Janine Mukangenzi National Treasure Analyst, Madame Edith Mucyo Debt Management Analyst, Bwana Evode Munyaneza Deputy Accountant General Accountant Consolidation and Reporting, Bwana Kevin Sebineza Director General of National Research, Bwana Steven Biganiro Development Director General of Capital Market and Investment Schemes, Bwana Jonathan Havugimana Director General of Non-Current Asset and Inventory, Bwana Freddy Manzi Mukombozi Director General of Budget Management and Reporting, Madame Diana Mbabazi Budget Management and Reporting Analyst, Madame Christine Mukankundiye Gender Responsive Budgeting Analyst, Madame Pascazi Mukarukundo Budget Policy Formulation and Reforms Analyst, Bwana Faustin Tuyisenge Director General of Central Government Quality Assurance and Audits, Bwana Gracier Kubwimana Director General of Local Government Project Programs and Special Audits, Bwana Gabriel Ntwari Senior Data Scientist in the National Development Planning Department, Madame Josephine Isugi Civil Engineering Project Analyst, Bwana Arma Akasanti Investment Analyst under Capital Market and Investment Schemes, Bwana Audrey Nziza Civil Engineering Project Analyst, Madame Sylvie Sengizwe Energy Project Analyst, Bwana Amos Shyaka Kazora Water Project Analyst, Bwana Jean-Marie Sabato Agriculture Project Analyst, Bwana Leonidas Kazana Mana Yubahwe Macroeconomic Policy Analyst, Madame Risi Nigena Tax Policy Analyst, Bwana Elvis Cyubahiro Planning Analyst in charge of Economic Cluster, Bwana Vincent Stuti Kaze Planning Analyst in charge of Social Cluster, Bwana Renge Ndahimana Planning Analyst in charge of Governance Cluster, Bwana Theogene Murego Spatial Planning Analyst, Madame Francine Wimbabazi Spatial Planning Analyst, Bwana Protégene Zigira Babiri Legal Analyst, Bwana Tom Butera Bilateral Development Finance Analyst, Madame Arirete Lilioze Mukamisha Investment Analyst, Bwana Patrick Mutimura Ruribagiza Investment Analyst, Bwana Protégene Mutwarasibo Investment Analyst, hari kandi Bwana Leo Olivier Kiruhura Portfolio Performance Analyst, hari Madame Adeline Musaniwabo Portfolio Performance Analyst, hari Bwana Gael Bertrand Kayitare Business Support Analyst, hari Bwana Theoneste Niyodusenga Business Support Analyst, hari Madame Suzana Tuguta Bukere Corporate Governance and Compliance Analyst, hari Madame Speciosa Mukanjishi Deal Transaction Analyst, harimo Madame Jessica Mwiseneza Deal Transaction Analyst, Bwana François Habyarimana Risk Management Analyst, na Bwana Samu Karamaga Financial Decentralization Analyst. Muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi, Madame Raisa Urujeni Analyst Crop Product Supply Chain and Markets. Muri Minisiteri y'Uburezi, Bwana Jean Claude Hashakineza Director General in charge of Education Communication. Mu kigo gishinzwe uburezi mu kigo gishinzwe ubuzima mu Rwanda RBC harimo Jean Bosco Ntirenganya Division Manager,
Mu bindi, Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu yamenyesheje inama y'abaminisitiri bikorwa biteganijwe mu kwezi kwahariwe kuzirikana ubumwe n'ubudaheranwa bw'Abanyarwanda kuva tariki ya mbere kugera tariki ya 31 Ukwakira muri uyu mwaka. Minisitiri w'Ubutegetsi bw'igihugu yamenyesheje inama y'abaminisitiri ko tariki ya 22 Ukwakira muri uyu mwaka mu kigo cya Mutobo hazabera umuhango wo gusezera no gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abarwanyi mu mitwe itandukanye. Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi yamenyesheje inama y'abaminisitiri ko kuva tariki ya 24 kugera tariki ya 31 uku kwezi hazizihizwa icyumweru mpuzamahanga cyahariwe kuzigama ku rwego rw'igihugu, kizatangirizwa mu karere ka Nyaruguru tariki ya 26 Ukwakira muri uyu mwaka. Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi yamenyesheje inama y'abaminisitiri ko tariki ya 25 Ukwakira muri uyu mwaka hazizihizwa umunsi mpuzamahanga w'ibiribwa. Ibirori ku rwego rw'igihugu bizabera mu ntara y'Iburengerazuba mu karere ka Nyamasheke. Minisitiri w'Ibidukikije yamenyesheje inama y'abaminisitiri itangizwa ry'igihembwe cyo gutera ibiti n'amashyamba mu mwaka w'2024 2025 hamwe no kwizihiza isabukuru ya 49 y'umunsi wo gutera amashyamba mu Rwanda. Minisitiri wa Siporo yamenyesheje inama y'abaminisitiri ibikorwa bya siporo biteganijwe kubera mu Rwanda n'ibizabera mu mahanga. Kuva tariki ya 12 kugera tariki ya 19 Ukwakira muri uyu mwaka, ikipe y'u Rwanda ya tennis yo ku meza irimo kwitabira irushanwa ribera ya Addis Ababa muri Ethiopia. Kuva tariki ya 15 kugera tariki ya 19 Ukwakira muri uyu mwaka, abana 10 b'Abanyarwanda bahagarariye u Rwanda mu irushanwa ry'igikombe cy'isi ritegurwa na FC Bayern Munich. Kuva tariki ya 17 kugera tariki ya 26 Ukwakira muri uyu mwaka, ikipe y'igihugu y'abagabo mu mikino ya cricket irimo kwitabira irushanwa ryiswe International Cricket Championship World Cup Africa ribera i Nairobi muri Kenya. Mu mikino yo gushaka itike y'igikombe cya Afrika ku bakinnyi bakina imbere mu bihugu byabo, ikipe y'u Rwanda y'umupira w'amaguru izakina n'iya Djibouti imikino ibiri, ubanza ku itariki ya 27 Ukwakira muri uyu mwaka, mu gihe umukino wo kwishyura uzaba tariki ya 1 Ugushyingo muri uyu mwaka. Imikino yombi ikazabera mu Rwanda. Minisitiri w'Urubyiruko n'Iterambere ry'Ubuhanzi yamenyesheje inama y'abaminisitiri ko kuva tariki ya 8 kugera tariki ya 11 Ugushyingo muri uyu mwaka mu Rwanda hazateranira inama mpuzamahanga ihuza urubyiruko izwi nka Youth Connect Africa Summit. Minisitiri w'Uburezi yamenyesheje inama y'abaminisitiri ko kuva tariki ya 11 kugera tariki ya 13 Ugushyingo muri uyu mwaka i Kigali hazateranira inama mpuzamahanga igamije kurebera hamwe uko harandurwa ibidindiza ireme ry'uburezi ku mugabane wa Afrika. Bikorewe i Kigali tariki ya 18 Ukwakira mu 2024. Minisitiri w'Intebe Dr. Edouard Ngirente.